wajib tanyakan hanaja supaya dapat ibadat yang supaya dapat ibadat menegayun Allah wahai bunda wahai ayah jadi ya kemasan joran bertempat supaya anak bertanya bahagia jiwa rumah dihormat ibu bapa jiwa rumah dihormat ayah bunda Allah anak bertanya umur 7 tahun wajib makun biufat hadis firaman keyumanan pun kamu pegang hadis firaman keyumanan pun kamu pegang Allah wahai bunda wahai ayah belit dihormat ibu bapa jiwa rumah dihormat ayah bunda Allah anak cucut ya masajud hati putih bisa keratan menang oleh hati putih sia-sia tak pernah terfaedah mengerti turi Allah Nabi Muhammad ayat mengerti turi Allah Nabi Quran nambah Allah wahai bunda wahai ayah belit dihormat ibu bapa jiwa rumah dihormat ayah bunda segaraya anak ronyang kedelage bisa kebeklet kebodalan di balungke bisa kebodalan bau sibe agar yo jabat jika badan di bolage agar yo jabat jika badan di bolage yo jabat menasa dan nonton TV kedebat kede yo jabat menasa dan nonton TV man bate Allah wahai ayalun wahai bundalun anak tulun jalan yang suci anak tulun
mustajab. Allah sembahyang hamba lima pelawat Amina laki lima mustajab. Allah sembahyang subuh be'at kasur sembahyang lahu be'at honda sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah dengan bisa sembahyang lima selesai mula pun Nabi sembahyang subuh Nabi Adam alaihi salam Nabi pertama. Allah sembahyang subuh Nabi Adam alaihi salam Nabi pertama. Allah sembahyang subuh be'at kasur sembahyang lahu be'at honda sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah lahu Daud asa Sulaiman badal khabaran iba ulama mubin Yaqub Aisyah Yunus benan tengkuba Nabi kerja. Allah mubin Yaqub Aisyah Yunus benan tengkuba Nabi kerja. Allah sembahyang subuh be'at kasur sembahyang lahu be'at honda sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah bendung masalah Ubah Muhammad karena lebat Sayyidil Anbiya jadakun kera beribadah Tuhan Isra'ilnya surah Rabbana. Allah jadakun kera beribadah Tuhan Isra'ilnya surah Rabbana. Allah sembahyang subuh be'at kasur sembahyang lahu be'at honda sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allah sembahyang asar lepet-lepet sembahyang mubin bebab isya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.